Nijangkar Bianglong Bogorikat Arong Along MEC Pawan Kumara Yapan Aning Kang Samse. Kardom pininili LK News Hanje Bhang Phisa Mimonju Mitron P Non Birtang Ton Penarjupon Ikta Therini final cap Arni KNC Astong Tumpen Dokmuka SDC Sahemalong International Women Day Catalan Pon Labangso Catalan Pon along ATP Ken Pon Lake Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow Mayalong Kachatan Pon Sorlo Tumta Ansose Jakong Chiparanglong Nangji Lapen Kaprek Sorkar Pen Sorlo Tumapan Awan Kepatik Pon Ating Pen Sorlo Tumapan Pipo Nangji Pusi Jetan Chepare Pon Labang Solong May PKNC Dokmuka Regional Committee Renuteron Pihin Bensimai Cari Ponlo Lapen Dunchun Bang KNC Dokmuka Regional Committee Binatok BPN Bensimai Ke Palam Te Than Ponlo Labang Sa Mayalong Kajek Tok BP KNC Central Committee Chunbang Rina Kropi Dunchun Bang Khorsing Ingti SDC Central Committee Nuhason Terang SDC Central Committee Muniram Timung SDC Central Committee Lapen Ongdung Kethe Keding Atum Chetong Dun Se Mayardi Pidon Labang Sa Alaman Konjo Bang Alito Masabso International Women's Day Pathak Chethan Pansenang Pini Labang Sa Mayalong Don Cheton Sar KNC Central Committee Beniltum Angrabrat KNC Central Committee Asongga Pietun Lapen ke ASDC ASDC Central Committee Ini International Women's Day 8 March 2022 Bang Sorni Bang KNC Asongahin Panitu Regional Vice Kapasi Talon Pondok Dasi Litum Central Committee Instruction Ating Panitu Longpli Sampai Litum Talon Pond Dipu Regional KNC Regional Committee Long ke Dipu KNC Central Committee Office Long si Talon Pondok Lapen ke Dokmoka KNC Regional Committee Hin Pen ke Dak Dokmoka Along sa Pondok Lapen ke Amren KNC Regional Committee Long Bagi Kironi Long si Talon Pondok Lapen ke Mokajan KNC Regional Committee Hin Pen ke Sungajan si Talon Nasi kini na bangso International Women's Day Lapen itu kini si Talon ki nason kami Itum KNC Asong Hin Pen ke Ni kan kami lepasan International Women's Day Talon tu ber Nason nak taksi kini sekali Nisem Meek Pen Alira Changkan itu Talon Pon Kacil Pondok Nasi ledak Karbiang Long Along abangke itu KNC Asong Hin Pen dan masih karbiang coaching tu Asong Hin Pen si International Women's Day Nasi Talon Pon Bangceng Ceng Long Dapat ke nona bang ke Asong kapre kung kami solo kapre domi son katalon do kami nito Asong Hin Pen so katalon na bang moto bang ada hello solo tu makacing ko karbi timar to buhat to kacing ko pagko sila pende ke dak kami itu magke solo kami aso kacing parkre don kachisong bang so alalo 1986 pen break ha kachisong do kabiang lo adang lo oke west kabiang lo rasul si ini tu si sokol mo pagkamen piningan itu likan mungkin patrok labang so akan dito mo itong si ito kaya kisa may solo ito labang so tijok wa nakarman solo man kilang rin kita ipajak po gaan man kachisong mo lapen kaya mithang apinding sukot pencing lo mithang ajitang mithang apinding sukot mithang alamat ki kaya kita may birbedensi aparman si ito kisang pagpaglo lapen kaya mamantri solo so si equal status
Therini final cap Arni West Karbi Anglong Lapen Karbi Anglong Sorini Rakresier cap Asingkan Teda salang ke pastang atum cingrum pet pen Raja Pothara School along Pirang ke amai kang nipon Labangso pirang ke amai kang nipon along mai pulong sing ingling pensi pirang ke amai along lamte jaipon lo Labangso Karbi Anglong tet association atum pen pirang ke amai kang nipon ang koka theke Kedam tang Sorini Rakresier cap Karbi Anglong teda salang ke pastang atum apan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Doliram Rohang Lamchaka Chachaka Tengke Karbi Anglong Tera Salang ke pastang atuma pansuri nira ingkoy asingkan ang bong appointment ng pilap popu bonta pipotsi non puanta nitum tet ke paswe atuma pan PC non puanta appointment ng pipedadlo lasi Karbi Anglong Tet Association atum pen non kewangji Council along bang pukang way mati MSC kiliga aprang nilitum tet asat lang ke paswe atuma pan prabjin pen appointment ng pivek ng Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Doliram Rohang pan chuning ripon post 81 posts along I applied on the candidates hala interview ke hangateng adu the candidates 741 candidates also 741 candidates angbong pen alang itu income chapol ta bangsa teng pen apitu abangke merit list alang tu baklang ko je la 81 post of analysis merit list paklang banke kopilma nopen nilipulo hala so total candidates applied ke 741 setame hala so merit list juntu appointment kipipo la so merit list long banke 743 an ilu candidate same dulun ko sila puson kedoko ka jone masi hitung genuine ke pass back candidates hala 2019 kan Pilkong dong genuine ke pas inom akan kesemangan hingi pundu la sopensi itu maporte akai on beautyron tengah tu program on beautyron akai istami council along athengu ala ginwet la so dam punsi je illegal appointment of TET teachers ko lagi la so cetok council ang ada council thengu ajapam la sopen masih puthot bangchulo je council atunta chimtha thulo amasi apithu bangke la bangso merit list bangke 8 June 2021 ani bangke hala so merit list bang cancel to so cancel se aprang bangke piloma hala 81 candidates hala so ka select kon alang itu manga ning thepi je nilitumta appointment long ko tame kone ning thepen tame telo Africa case karpe long jurisdiction alo kedo TET pass candidates to the from ha mate council laban education department alang jumahin pene tumhana matha ponpele kudang kini tumke democratically keson bane tumahin pension panan toko ilang jilang ani to bante laban diri isilam ning jiging tu ni thompi aprang lo litum Karbi Youth Festival tara langso ala Karbi People's Hall hala dak itum kaching hon Assam Chief Minister Himanto Biswa Sharma ka bangga lapen lasodi hu itum Education Minister ka hai Ranus Pegu alang limata bang lasi alang itum bangbe aprang laso aprang batai ko alo nilitum Karbi long kaching hon CM sa Kaya Dr. Tulera Rohang itu han patai batai nak cecak dopilo. Je nale tu han ke labang so ciklu anggong si Assam Chief Minister lapente Education Minister ka bingong bang lokuke ala si nale tu han ke appointment ang ron ku. Kusitami ante la alang ikone mingji dead pen Assam Chief Minister ka bingong ni batai ke thong ki bang erlo. Ni tu bang culang tuar culang prong lo ka Assam Chief Minister ka bingong bang lo prong tente itu appointment aku tak jilong ko istami pinianienta alang litum karbeng long ado batai ko ni bang era istami pinianienta appointment ko tete asipan ni dinje pripri lo KYF mari Karbi Youth Festival ho Assam Chief Minister akai Dr. Himanto Biswa Sharma lang likin jitikang alam ka puson henos jelang lagi pupupilo Karbi long kan amuni ratumke ba Karbi la ST Hills akhe jumke kapre ka district lo plain districts Assam ka ni onane Dibrugarh Silchar ka Tinsukia ka hala edin dam pensi kopiloma saguri claim dam ki
satu kardinglong si dua ji kardinglong mana kapre ke jobs claim na mengkuti persidangan ini jil tang jalan li chini luma jeli tum more than 90% of the candidates of ST Hills from Karbi Anglong ke pilo ili tum ke missionary schools में sedang ke pass tum sai level tum language 2 lala keda lo machta ili tum ke Assamese a subject ke pona banga ave Karbi halasot Karbi menanga khechi honanji Karbi kulada ke ili tum Karbi alam ras suci pacha nanji pusi Karbi situ tum ke ile pilo language 2 tam ili tum Karbi sichen end up lo si angke nor banga pilo DW mada Directorate of Elementary Education Assam hin pen banga ke pilo advertisement pilo kulutang te itu tum ST Hills a candidates tum ke Assamese subject ka le joni hada ke tum ke apply dan dalom there is no any option in DW website where we can apply the post of the teachers both for lower primary upper primary Kopili constituency ang kangarlo ke do Bogorighat porong aratatum MSC Pawan Kumar apan aning ke po pelam perang ke atum apan kapachini do nateng ke MSC ningkan po plengde ta pitara apan thangnat kera babe ratatum aning ke dok pen perang ke atheng no nage thandu nateng ke kedam tang ningkan po Karbi Anglong Autonomous Council kelega hot BJP pen kache toidun Pawan Kumar apan rathor pak pen pahai dun lo bonsita me Pawan Kumar piniar nianta ratapan thangnat kera babelang lapen lancha ta kalilang kelega hod alang rongara tatuma pan kachi sakte kang anta cepa pleng tek thedet pusi rongara tumpen perang ke atuma pan cepa chini dun labang sarong along sarkar pe nangkele awards anta me longdun wangwe lapen nangkele anta me inut bahine tumsi cheraide titi pusi perang ke atuma pan pachini dun hadak arong along kedam tang ingnam ainar penangan na hem phalang no lo bons tame labang so kisunga hodradat nang no MSC Pawan Kumar homri damde Lasinon ke bang ji arni Karbi Anglong Autonomous Council MSC kelega hot ke Pawan Kumar apan vote pitek thelo pusi rada tumpen chethan rinti kheroni pen Sanjoy Kiling Luti की news Karbi Anglong वो तो क्या करेगा हो इतना खाता जमा पर हमने का क्या करी जा हाँ यही तो बोलता रहा जो आता है आलू हो प्याज हो कमर है तो कुछ नहीं मिला एक बार इतनी सरसों मिला इतनी आलू मिला और कुछ नहीं मिला हाँ कौन कुमार धोरीगा हाँ कपिल कौन सी 7 नंबर अच्छा कारण क्या है हम तो आगे से दिए हम नहीं दिया हम तो मैंने फ़ोन कलक में जाने से बात नहीं कि नहीं खातिर करता है अच्छा ही करता है व्यवहार आगे आगे का जैसा ही करता है वो भी बात नहीं है अभी भी आगे भी चाचा बोलता रहा अभी भी चाचा बोलता है ठीक है बात है लेकिन हम गया नहीं है दुख हमारा ये बात को लगा ना कि हमारा घर में भी का साथ में 4 रुपया भात है इलेक्शन के समय में इसी जगह हमारा घर इधर हजार नहीं दिया हम बोला कि तू नहीं दिया तो हम नहीं जाएगा हारे का जीता कौन हमारी नौकरी करना है कौन पे करना है हम तो सीएम का सामने में बोल दिया टीवी में कि हम तो क्या सीएम साहब हमारा पाटा फिर कर देगा क्या भीम भी था उनका बोला कि ना सरदारी भाई सीएम का पाटा आपको फिर करना आता तो बोला कि यही सीएम है हम सीएम को चिंता नहीं था हाँ हम तो डायरेक्ट बोलता है हमारा वो चमचा की बात नहीं है कोई पार्टी रहे जो कैंडिडेट एमडीसी है हमसे चिन्हा की होना चाहिए एमएलए होगा चिन्हा की होना चाहिए एमपी होगा चिन्हा होना चाहिए Berita ke lapuan se kang ton poniklo laging bom tame LK News Karbi Anglong